Umthandazo wenkosi uthi siphe Nkosi sinkwa sethu semihla nemihla. Nahle lapho lelikhulu lethiwa The Daily Bread. Lelitana emgcotsho kaNkulunkulu prophet hlula amadimoni. Kanti ke nangabe unetinkinga ekhaya umuntu impilo yakho imenza wonya uthola umsebenzi unetinkinga athi ushushu unetivunguvungu dihlasele ekhaya lakho nemshado wakho nasemsebentini uyebantu athambi kahle lalela nto kuchazela ukhona umprofeti la uprovide counseling aphiza thathe baba prophet embhekelweni njalo ngalesithathu kusukela nga11 ekseni kude benzambama kanti kanjalo nangemgcibelo nga11 ekseni kude benzambama kanti ke nangesonto siyakhonda lalela ke nathi novolo ungakethi shaya manje ubhalise usho prophet ndawufika ngalesikhathi lesi ukhona na wena umnikelo lo tangiphathela wona ke ngo150 amalangeni kuya eTuli uyayathi inkinga yakho siza kangakanani prophet ngicela uvusele nabababukeli nabalale ekhaya uphinze usiphe live la namhla mbukeli wami losanzekalo ngasekhaya egameni lika Jesu Christ namhla ekuseni kuyindodo lenkulu kuhlanganyela kunye nawe kwihlelo likangaka lethi The Daily Bread egameni lenkosi idatha lakho litakubhadara egameni lenkosi ngeke limoshakale for nothing egameni lenkosi litayitshintsha impilo yakho for the better egameni lika Jesu Christ ngisekhaya khona mhla singene ngelivi lemandla sikusatane egameni lika Jesu Christ waseNazaretha angizitshe kunetimo tsempilweni yakho tiyashaya kumatima awuboni phambili awuboni emuva la ubheke khona egameni lenkosi kepha ngithi noma ngabe kunjalo ngithi angikhulume etikwesihloko lesithi you are more than a conqueror egameni lenkosi you are more than a conqueror noma ngetulu kwemnqobi egameni lika Jesu Christ waseNazaretha because now we are living in the world that is filled with trials pressure and uncertainty egameni lika Jesu Christ siphila evela khona egameni lenkosi egcwele khona ini tilingo egameni lenkosi pressures empilo egameni lika Jesu Christ but ngithi angisho lokho ukuthi mhlawumbe umuntu utawufika asho wathi mina ngiyagula ngiphathekile athi mina empilweni sengimathe ngizama lokho ngiyafeyila egameni lika Jesu Christ lo munye lapha ekhaya so kawane ukuthi nekutibulala because imali akatiboni ibhekapi egameni lenkosi imali angazi ayibambe nje iphele ensandleni egameni lika Jesu Christ akasaboni naphambili mhlawumbe impilo kulethela betrayals egameni lenkosi bantu lubethembile bayakuthengisa bahlekisa ngawo egameni lika Jesu Christ but noma sekunjalo umpostoli Paul usemagama lapha uthi though there are storms of life though there are obstacles though there are mountains uthi umpostoli Paul kuwe you are more than a conqueror egameni lika Jesu wena ungaphethulu kwenqobi egameni lika Jesu you are not a survivor but you are more than a conqueror egameni lika Jesu ngoba kunemehluko engosiyami ku-survivor ne-conqueror egameni lenkosi i-survivor ngumuntu lokuphathwa lezo sifo lezo wasiyaphila kepha masikhuluma ne-conqueror sikhuluma ngemuntu lonqobe nesifo leso egameni lenkosi ngithi angisho ukuthi le nkinga yakho lesembi kwakho namuhla you shall not be a survivor ekuthiwa kepha utaba ngumnqobi you shall be a conqueror kuleyo nkinga leyo my brother molo intela usunzele live la nkulunkulu encwadini yabaseRoma chapter number 8 verse number 31 egameni lenkosi kuba seRoma chapter 8 verse 31 ifunzeka kanjena siyawuthini ke ngalokhu nangabe uNkulunkulu angakithi ngubani longamelana nathi I'm sorry my brother I meant it verse number 37 all right verse number 37 ngepha konke lokhu siyanqoba nekunqoba ngaye lowasithanza in other words uthi umpostoli Paul uthi kepha kuko konke lokhu uthi siyanqoba ngaKristu losithanza in other words uthi sitawuphila kule mpilo obstacles sitawuphila kule mpilo yema temptations sitawuphila kule mpilo yama storms of life sitawuphila kule mpilo yezonke izingqinamba esidibana nazo kepha uthi emkhathini walethinzaba emkhathini ngilapho emkhathini walendlubeko egameni lika Jesu uthi we shall live a life of being a conqueror we shall be conquerors in the name of Jesus uthi kopha kuko konke lokhu kwakho you shall live and you shall glorify God for being a conqueror egameni lika Jesu now khona ekhaya yembukeli nginamhlanza ngikhulume kuthi ngosiyami la kahle when I'm talking about a conqueror egameni lenkosi ngikhuluma ngemuntu ngosi
Nkosiyami lo wine impi egameni lika Jesu Kristu noma a person who was able to overcome an obstacle egameni lenkosi uma nemuntu Nkosiyami lokhona ukuthi abhekane nempi bese uyayinqoba egameni lenkosi angikhulumi njengemuntu lobalekako ehlule yini kaba ngikhuluma ngemuntu lobhekana nempi bese uyayinqoba egameni lenkosi noma ngikhuluma ngemuntu lodibana nenginamba bese uyayinqoba egameni lenkosi. Now we call that person a conqueror egameni lika Jesu Kristu kepha noma sekunjalo uthi ke Paula asabe khona umuntu lobhekana nempi bese uyayinqoba egameni lenkosi asabe khona umuntu lobhekana nenginamba bese kepha uthi we are more than that people egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. In other words legama bathi ngesiHebheru hypanakao egameni lika Jesu Kristu lesho ukuthi wena ungetulu kwenqobi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Lapha ngathi leligama lisho Nkosiyami lizokunqoba lokusenzikele liphakeme kakhulu egameni lika Jesu. La ukhona khona ekhaya ngithangisho ukuthi lesimo sesikhona, but you are more than that situation, but you are more than a conqueror egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Moloyinda brother umfunzele incwadi yabaseRoma 31 verse number baseRoma 8 verse number 31 egameni lenkosi. Incwadi ifuzela kanjena siyawuthini ke ngalokhu nangabe uNkulunkulu angakithi. Yes. Ngubani longamelana nathi? Ngubani longamelana nathi? My God. Mighty Jesus, I'll go for the brother. 32 yena longazange ayigodle indvodzana yakhe. Yes Lord. Kodwa wayinikela ngenxa yethu sonke. Pho akayusinika yintonke etinto mahala kanye nayo. Angikhulume ngesikhathi samekhaya lapho la ukhona khona this victory that we are talking about. Nkosiyami, we have got a source of that victory egameni lika Jesu Kristu. We get that victory or that victorious power from Christ or through Christ who loved us egameni lenkosi. We get it through Christ who loved us egameni lika Jesu Kristu. Akusike amandla ethu, akusike tikhepha tethu, akusike ukuthi kwethu moloyi, akusike imfundo yethu futhi egameni lenkosi, akusike ukuhlakanipha kwethu kepha kuthiwa lapha kunesosi yamandla egameni lenkosi lesothola khona ngoba sonke simo esembi kwethu siyasinqoba egameni lika Jesu. Hayi ngoba siyakhona siyaphakana amandla lasinikete wona egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Athi umbhali webaseFilipi chapter 2 moloyi verse number 9 uzombhali ngako ke uNkulunkulu wase uyaphakamisa egameni lika Jesu Kristu wasiyaphakamisa wambeka etiwalo lephikeni igama lakhe wasiyaphakamisa walibeka etiwalo onke amagama egameni lika Jesu Kristu. In other words la mandla uNkulunkulu lasinikete wona through Kristu egameni lenkosi uyasiphakamisa yonke timo lesembi kwethu singatinqoba egameni lenkosi. Lesimo lesembi kwakho akutshela indzaba ungasinqoba. You are more than a conqueror. You are more than a conqueror. Awusisehluleki ungatibulali ungabaleki. You are more than a conqueror. Ungatibulali egameni lika Jesu. You are more than a conqueror. So mapastor ozamile funa umsebenzi ongawutholi sihamba ubile khona egameni lika Jesu utawuthola this time egameni lika Jesu Kristu because you are more than a conqueror egameni lika Jesu Kristu. La ukhona pastor osabekhaya ngithi ungesabi uthi you are more than a conqueror. Umethembe uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu angukhulekela. Nawe umbukele ekhaya egameni lika Jesu monqole ngamkhulekela nasekuseni musebongole emandla phelile egameni lenkosi kuphelele ithemba kepha ufikahle ukuthi ungedluli kwenqobe egameni lika Jesu Kristu. Besibindi uphethe ithemba umphakamise uNkulunkulu sebahlekile bantu. Ngiyathi ukuthi uNkulunkulu uyifake emikhuleko abaprofeti bakho simangalise uNkulunkulu phela uyakwendela buhle nekudunyiso kwegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen and amen. Amen. Siyabonga kakhulu nceke yasomandla livile mandla lesikhutha tawo ukuthi nenzambo noyiphethe iyekele sifuzile ke namhlanje ukuthi ke uthi uya more than a conqueror wasinika legama lesithwela phasi muhypanakao lethe you are more than a conqueror nafuka umemeta uthi hypanakao you are more than a conqueror. Lalela lokuchazela ke ukhona umprofeti woNkulunkulu uhlezi akukhonela wena ukukhulekela the prophet ateze uprofeti
uprofeta akuthandazele ukhululeke bese uyahamba abantu bakho. Hallelujah. Isithathu ukhona umprofeta kaNkulunkulu uyathandazela ngalevel ekseni. Yes, Lord. Nangemgcibelo ukhonela wena kulaba ofile. Thank you, Jesus. Uyathandazela kusuka ngalevel ekseni. Shaya manje bekunopolitic ungaphuthelwa uprofeti ngicela ukubona ubhalise utaba khona ngiphathela umnikelo lonke nga150 amalangeni ke wethu wena simo sakho ukuthi sidinga imali engakanani umkhatshelo longawuletha phambi kwaSimakathe nesonto uprofeta kaNkulunkulu uyathandazela uyashumayela akunede lesikhathi ufuna uprofetwa ngicela ushaya icingo ubhalise uprofeta kaNkulunkulu ngiyacela ukuthi ke uvalesa naye umbukele ekhaya. Thank you very much my brother egameni lenkosi. Thank you very much babukeli bana bahloniphekile emakhaya ikakhulu for umlalela ungipha indlebe ngedatha lakho egameni lenkosi. Ngithangisho ukuthi imali yakho idatha lakho ngeke lihambe ngekukhalele egameni lenkosi ngoba tayishintsha impilo yakho for the better. Kwathi uNkulunkulu ekhaya kwemusa angakubusisa aphakamise aqinise avule ikakhulu inhlanhla empilweni yakho egameni lenkosi. Ungakhohlwa umprofeti uyasho amagama athi when I see your face I shall prophesy and once I prophesy your deliverance is okay. Mbone ekhaya egameni lenkosi ngiyakuthatha sakufa ke mina egameni lenkosi. May God bless you ekhaya. Bye bye. Bye bye.